Mchana. Reka mbaze se momu rero ujye mu tugende. Kare. Mwese abandi kandi bazikosa bakabara kutushashura. Kare mwana. Kama mwara kukema. Azahate nitu twaguma tuzekozeseza. Mweno gezo munonga kugira ngo twazizuza ha twargo twatimba handi. Maye turo kwira na nyendo kubi mwana. Mchara. Wanje mwana. Esonga kazaguma. Nizuguma. Wane komando bikujaga. Mwami nasigaho nyowe ntine cyo kuriya mu nzu rero za kuriya komando. Noza kuntebeza ko ruge. Onondo cyo kwehatuza. Hazora ukeno manyaguriyo muryango gundi nake zire. Shumuza cyubuzire. Dawa doza mose muna hakure kuru. Kare mwa. Asa mwamba kumaho. Nanye ngumefite risesh? Winde kujenda. Jera. Masweko. No hogwe. Kani papchiz gambira kusoguza epchiz kuno. Nishirinji 10. Asema swe. Nishirinji 10 wano ndakuza muri. Masweko ogamba chibantu. Ndiyo. Nango kaswera mukasimu. Merayifushi. Kana. Omagarashi yawo baba kaswera mukasimu. Yaba Mr. Life kabaka na. Merayifu. Yimwe hanga eskanereta. Yakwiyehi. Yanga hoyija nakwe muberire nakwe. Mwana. Ayaha. Ni waswe sky. Ninye mwine bambi. Makande amuriyo mukahiri imito no mujyamuto no muhirita na muhita nakaguza. No teka. Unashembaga yabira haza buri kimwe cyo ndakikakobwa obugenyi tukabureta mu motoka z'amani za karacita tuzaturesira aha. Kongana bo sky ko muswere nkamusabe mu ndeko kigumi yanyuma no mukaza ngumusa. Akanyi mu sky. Kongata bye byabindesere. Enaka Shikirashonga. Ndambwize bye na uranatamu. Natama kandi bazize kunoga baroni. Kafuna zami kaburizo naninda. Akasente ko nikagaba akasente. Akasente tukagabanyeho no mucyara tukagaba. Nanienda million kandi minister navuga ko motoka kingana cinke ya million rukaga babisho. Rukaga. Naenda nangwanyo ba minister bakumembana. Shobora mushinja. Kawabo kusheka wanje bashitagenda mabisi. Shobora recho ekiruho. Manyetse kugenda misho. Naenda kugura nanye motoka kuri ataka ya minister kugira ngo yangmara bonanye. Mushinja. Sente nenda kuziyanka hiyo. Wena hati ngambira akasente kashi. Una shiboze sente zuwashaba. Million bisatu nizoko. Numwanje mukombo undi tuzuru muka kugambira mazima nyoka fune interninga bakangandira mazima. Nintandikira muri ninga besente nyinji munongo bunjaha. Nintandikira metwaro makumyana asatu atanu. Ni kwesente nyiwo sima. Okora business yo rukwenda. Wabano neko futane ko business yo kushubura ngo butwa kushubura nkaki. Business nkezo ezikugendo misho bwiro. Ni uno gitandikaho. Sente no zitwara. Kana nabwe nimba nyende kinde cyo ransingiri. No retaka mukazi wawe mbubambaha tutwereza kafu. Anyo ni nyende itaka. Mtware sana mtwara satuzikuana mtwara sat. Ai mauni za kwa gati mtwara sat. Ubutiyaza mbya sente mchara tuzo. Sana mtwara mazima life to kwenda sente kurebira utokwenda sente mazima. Ati kana bajani yoga basente kana bamauni yoga basente sana wale utasaba twaritaje. Chikamchota siba. Reka nkugambere ni kwe mitwara ashatu. Usingira hikezi. Hikibiri. Nukwe basiyo kandi bulijoka nuko tukora. Hikibiri niyo musuru mukaga. Uzimpereza nyuwirira hasigara kwireza ikintu niwegenda utandikira. Kantu mindset. Hikibiri ni mindset. Hikibiri nizo musuru mukaga. Ndunde. Ninga shindunde mukaga. Ndunde ni mindset. Ndunde nizo hafi 12. Ngwino nogenda no oronda hafi 12. Ucheza kuzibona. Nyonyesha kureba. Asigara percent. Ika.
ndundi hiki ibiri nizo ziri mu ndunda zingahe mukaga endunda mukaga nizo hafi 12 noteke hafi 12 hafi 12 yungambera cyecho mucyara hafi 12 zoka 12 hafi 12 kemitwaro yawashaka ningata ashatu bwashatu ngambera mahenge abwira wacho muki akona kata hafi 12 tujye ate size Oye, Jacinto. Nuka nashagarwa hafi kokwera riche. hafi 12 no pasete ati no bashira kore nje ati tigumai mwakwiza mukamwazereba Nyo wangambera ninyise wawe mpukayo ati nizazireba sento izena zo na hafu no gusangumuka hafi kare ati ndaza kwirukange sange na no kuza nozereba hafi 12 tancho sento izena zo kota zina usteka asumi yanjye Ani nyijana zo sente nyijana ati kama anze nyurukange nake ati eka nyurukange wache ka nyurukange no ya afi 12 no gusa kare afi 12 kare afi 12 konka mwene Mr. Raifu Chara hafi 12 mzaza mtezo atoya Sawa Mr. Raifu aba wa Mr. Raifu we kan katwaikira Oria ninga nangwa nagendo ho Namasweko nenye buzima sente mani zani yurukanga zo hafu na stereo kama nziturebe ngembo oreke tora bakatebe stama masweko stama reka banza stama mukazi stama abakazi mwamire kawazana nyana manya atkomanya mbe biti bukaterera niwe sente zo mwasire manya mbe biti bukaterera stama akatebe nubwo ko takatiro hatu kahindwa handera ai mwana wanyuta konga sente nundi pora sente nundi ati we tereke cha stress re nakantu karusimpo afu nanazo no kwife ninka mwamoro munopenda sente mbanze aenda shikani kaje kwereza tutaka na bantu batukora sondijo maswe sente mbanze muzimpaka bafu nzina sente ziruho tubanze tugende turebe icabari mwenda kureba hafu Turuzi twerekere tureba hiziri nira hasigara kwereza sente umushira yampende kibere enda niyo ninkora so wakabiki umukazi wanje kata kajya ndikukitina nyowe umukazi wanje ndikukitina cyo zirete sente kwa kama zirete ego afu zurozi wanga iwe zirete umushija na hafu imarhanga na afu na hedge na hedge konka umukazi wanje inezinde zabisha shwere manzi Mr. Raifu ejo niyo hafi itwantugamba asti hedge mtala satumajirete afika muri biratu nasebo Mbona ke Mr. Raifu tafugira nuruza kumano kwa taruza kuli Mr. Raifu twakuja ngo twenda hafi yitaka twenda hafi yo kuzwara oza kuchebeza ko mtoko wa kubitarire